Non, ma femme,
Reemplazo pun.
Dahuli deh. Dahuli. Dahuli. Iya loh. Saya mau ganti. Everything is okay. Kunda nabi kupo jakunda. Jakunda nabi kupo jakunda. Oh good. Jakunda na kopu keudwa. Yana kopu keudwa. Ajeu. Fiudo minen kebani do trophy yo minen kebani onon do football laabe be gili e best player best goalkeeper trophy ji di ganduda din min pala do okirdo e min gokirde cop mawdo ni no e jaada the most disciplined goalkeeper where is it yes the most disciplined goalkeeper Buba Balde Kebe Kunda Bayru show ko an woni ngokko dum Bayru show pasamas misiki Bayru show obo wite Bayru show e hobbe amen ye Bayru show obo wite Bayru show best goalkeeper dalam Bayru show most disciplined goalkeeper
Then Asan Jawo lomtoto do nara okira do award do. The most disciplined goalkeeper. Goalkeeper ji pildi do di fof kay woni goalkeeper burdo ne ade he der goalkeeper ji di fof ko dum wadi di okay o award. Okay, si don yawti yan min gokkat do award the most disciplined player mo ganduda di buri ne ade der player be tilbe tournament do fof kollirdo nedi hen dum won Abba Jawo to Jawo Kunda. E ko Ali Balde woni ngokkoyo dum Ali Balde woni ngokkoyo dum manino. Ay si don yawti minen tamani do awo team mo ganduda ko on team woni team burdo hollirde nedi e nder tournament ye gili tournament do fudda dum woni ko Sare Biru. The most disciplined team woni Sare Biru e ko Sare Biru o si ido yandi wawi arde banga trophy mumen. Abulay Balde woni ngokkoda Abulay Cissé Balde Jawo Abulay Jawo ko Jawa Abulay Cissé Jawo. All right, then Mamadou Balde lomtoto dum. Hey, yow no boy, yow no why you be waste time. The most disciplined team Sare Biru. Thank you so much. Bade Kelle. Don't see yawti kala en jatato. Yeah. Sit. Hey. No, Musa wongade accumi nodda Musa. Si don yawti min noddat do coach mo ganduda ko kay woni coach burdo hollirde nedi e der tournament e gili tournament do fudda. The most disciplined coach Musa So Sinchan Jidere Musa So Sinchan Jidere di wondi e Karimu Abulay Hawa Balde ko on wokkata o do trophy Abulay Hawa Balde benaki boy corre coach burdo ne ade e nder coach yo ko on min gokkata dum on jarama tigi. Thank you so much. Boy ar boy Musa ar no problem what pitch yeah it's still this okay nice. Thank you so much. Don si yawti do hobbe men bombe do be kala tamdo don ko haali enen mbawi larde yimbe jelo mbawten accirde do konguli ta ko dabbidi do en gokkirde Ronas obo kanye kobo en tubat don yimbe bono dido ni merci two people you do want to talk Hasan Jaw please mi ngala time no bete kala ngardo do leba message jabbo dumantina Yo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On calminama onon fof kala gonɗo ɗo ceɗɗo e fullo saran kulle jolfo bambaranke fof salminama. Min beltima arde mon notade ɗo e o cop trophy tabital pulaagu e nder leydi URR e nder leydi kantora.
sa yimɓe mbaɗa ɗum hitan fof hitan ko etade jokkidirde sukaɓe fulɓe ɓe gona inna goto ba goto e nder cayele gonɗe e nder kantora e nder leydi URR weltare waɗi ya taw ko ɗum tan batten waktu fo waktu siɗo yawti miɗo faala jentoɗen no feewi miɗo faala enen fof jentoɗen miɗo tami ɗo kibaru belɗo miɗo jogui ɗo kibaru belɗo miɗo faala enen fof jentoɗen ɗum waɗi Mohammed Diawara ko suka jibinande Keneba ɓiɗɗo leydi kantora ko minen jangguiɗi school gila grade 1 ha nomin kempinini ni te ko suka gandaɗo te Allah kala ɗi okki ɗum damal mangal e nder leydi walla mansa kunda Gambia o kay woni deputy managing director GNPC e okki kam konngol e nder hunduko am ɗo wi o weltima no bete ɗum noon okki en guluuje 15 fi mbawi wadde koppu goɗɗo jiɗɗen hay janggono en puɗɗo ɗum fof ko hollirde wondema eɗen kawri eɗen goni inna goto eɗen goni ba goto ɗum noon bakkiloɗen te on trophy gal ala ko initirte sina kañum Mohammed Diawara trophy fi mbawon famirde noon yo ko ɗum mi faal noon haalande ɗo jo ala ko mbatten tan e gokka Mohammed o woda ko haali seeɗa kokko okkire ɓay jengi gaccon hakke assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu a jarama Hassan Jawo. So please Amatijan minen palaka lebon ko juuti kongul time o alani lebon konguli seeda rek after madam ballon minen ni okay ala problem minen ko delegation marina nabe ari do Jakunda first of all min badi on congratulate on pami so ko brother amen wadi minen delegate Yankuba Balde Madina Bala fi min badana team Jakunda for present on behalf of everyone. So minen pala onon fon gokkon minen a round applause and attention not don Jakunda captain mono ala darodo min bada dum present ko min gaddani dum ko jojo yimbe be fonjia captain Jakunda yawno ardo jojo time ala Assalamu alaikum modo nenen do hewtanande ko family Madina Bala nabe ngari do wadde promotion de Jawo kuna nabe please njawne time ala njawne please am njawne Mohammed Diawara to Keneba. All right, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ngalbe konto malla video mo esi akatu lome tale jang so fanan kutale. Mbalbe konto na ali gemo nyimi ali aple abiliata bake nyi sifal mu fengot mi alon ko ndel bela filala nyim banko kan an kantora di wol fana pour ngana wati ni wati fula sarawule mandinka wolof jola all tribes mbena janga beng nga footballo ki nga feyake abediada bake aka molde mabake. So congratulations to Jawo Kunda, congratulations to Sinchan, and coming off Asani Nyamen and Faname $15,000 is the Lali another trophy play. Okay? Thank you so much. Thank you so much, Mr. Diawara. We really appreciate your donation and whatever you did here and your words of thanks, your advice. We definitely appreciate every single bit of it. You are always welcome in our tournaments. Thank you, Mr. Diawara. Si don yawti jo and not that no problem. Okay. Thank you. I didn't. Ko sinchan nabe mbondo kay mbon ronas opo that do Jawo Kunda coach mueno e captain mueno no batoga Jawo Kunda kojo e captain no batoga jojo ko Mohammed Diawara woni ngokiro yo trofeo Mohammed Diawara. Where is it from? Eh? No, mimba. Gate camera wara, yeah, tele camera. Can I give him the money also? Yeah, give him the money. Jawo Kunda, lar camera. I'm okay in the kitchen. I'm okay in the kitchen. Congratulations.
Congratulations, Jawo Kunda. You've made it to the final. Oh, Jawo Kunda. Always Santa Kilo Banke, times at Elano.